Ama comrade nawa ke lamabhunu lawa akade ngivimba ethi angangeni emall but sengingenile emall bafethu. So anyone on a problem yokuvinjwa emall lelabhunu liphethe isibhamu angangitshela mina bafethu uzongena emall akho umuntu angangena emall ngenxa yebhunu bafethu. Bangasisabisi izwe lethu semall la sengingene ngathi ngitathe ngizoyithenga akekho umuntu ongangivimba bafethu. Uma benivimba nisitshele sama commander bafethu. So fika sonifaka bafethu akho umuntu esitshela amabhunu bafethu yabo laba aphelwe isikhathi amabhunu bafethu aphelwe isikhathi bafethu amabhunu bafethu yabo into le azama ukurula izwe ngenkani manje sikuphona thina ke manje sine siphethe bafethu yabo MK ivotele kakhulu eKwaZulu Natal and ithina siphethe eKwaZulu Natal bafethu yabo lithi ngiyahlanya ibhunu uyangilisabi ibhunu phethe isibhamu ngisabeza ngesibhamu bafethu mina nebhamu nakithi nami nginazo esami ngeke ngitshelwe ibhunu mina ngesibhamu ngitshelwe ibhunu ngesibhamu mfethu yabo ngangisabisi bafethu ufuna ukuze mola akeze mola akekho umuntu ozosiphazamisa yabo gqoka into ze MK